खुलुमबाय बड' लाइभ 24 स्टुडिय'आव आं जिमि बर' बे समाव मोनसे गेदेर रादाब लानानै फैदों तामुलपुरनिफ्राय। तामुलपुराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। गंसे ट्राभेलार गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो सासे सिख्ला। बिहु मोसानो थांनाय सिख्लाया जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो आरो बे तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो सासे सिख्ला। बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया तामुलपुर नाग्रिजुलि लामायाव थानाय न'आखातायाव जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया आरो हरनि समाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। बिहु दिन्थिफुंनो थांनाय गारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो आरो बे जाब्रबथायाव दुखुनांथावै थैनायखौ बजबनानै लानांबाय सासे 25 बोसोर बैसोनि निसामणि हालय मुंनि सिख्लाया। नलबारिनि भास्कर ज्योति बिहु हुसुरि ग्रुपनि बे गंसे गारिया गिख्रंथावै जाब्रबथाय जायो आरो गंसे भास्कर ज्योति बिहु हुसुरि ग्रुपनि गंसे गारि आरो गोख्रै खारबाय थानाय ट्रेभेलारनि गेजेराव बे मोगा-मोगि सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो आरो गुबुन सा 11 बिहु मोसाखावरिफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय आरो बे जाब्रबथायाव थैयो सासे सिख्ला। नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिजुएलखौ जों दिन्थिगासिनो। तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो थैदों सासे सिख्ला। बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जादों तामुलपुर नाग्रिजुलि लामायाव थानाय न'आखातायाव जादों बे जाब्रबथाया आरो बे जाब्रबथाया हरनि समाव जायो। बे लामा जाब्रबथाया बिहु दिन्थिफुंनो थांनाय गारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो जाब्रबथायाव सासे बिहु मोसाखावरि सिख्लानि जिउ खहा। जाब्रबथायाव दुखुनांथावै थैनायखौ बजबनांबाय सासे 25 बोसोर बैसोनि निसामणि हालय मुंनि सिख्लाया। नलबारिनि भास्कर ज्योति बिहु हुसुरि ग्रुपनि गंसे गारि आरो गोख्रै खारबाय थानाय ट्रेभेलारनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावनानै बे जाब्रबथाया जादों आरो गुबुन सा 11 बिहु मोसाखावरिफोरखौ गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव दैथायहरदों आरो बेनिनो साबाखौ खैफोद थासारियाव GMCHआव दैथायहरनाय जादों गोजौ फाहामथायनि थाखाय आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय मोसाखावरि सिख्लानि न'आ तामुलपुर जिल्लानि झारिगावआव होननानै मिथिनाय जादों। AS25DC 5893 नम्बरनि ट्रेभेलार गारियाव बे बिहु हान्जानि गासै 30 सोद्रोमाफोरा दंमोन आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव अरुण मेधि, बिदुत दास आरो जगत रय, ड्राइभार पंकज बैश्य आरो अंकिता दास, रतन कलिता, नीतू बरुवा, शिबानी बरुवा, काव्याश्री सुरुवा आरो दीपांकर मराना गोब्राब जोखोम जादों आरो बे गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जादों आरो बे बिहुनि रंजानायनि समावनो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया गासै ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों आरो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। প্রোগ্রাম কৰি আহি আমি ইয়াত তামুলো বাঙালী পাৰা নেকি তাতে আমি এখন কম্পিটিশ্যন আছিল। তাতে আমি কম্পিটিশ্যনৰ কিন্তু আমি গৈ আছিলোঁ। গৈ থাকোঁতে আমি বিপৰীত ছাইডৰ পৰা যিখন ট্ৰাক আহিছে সেইখন ট্ৰাকে ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰি ট্ৰেইলাৰ খুন্দা মাৰি আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। মুখামুখি খুন্দা। মই গাড়ীখনত ময়ো আছিলোঁ। মানুহ 30 জন 32 জন তাৰ ওপৰততো নাই আৰু বিহুগা মানুহ কেইজনে আছিলোঁ আমি। আহততো কেইজনমান নিছে মই এতিয়ালৈকে মই সঠিক খবৰ ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বাকীতো যি হৈছে ইয়াত মেডিকেলত কিবা হৈছে সেইখিনি মেডিকেলৰে গম পাইছোঁ। এগৰাকী মেডিকেলত অহাৰ পিছত গম পাইছোঁ মৃত্যু হৈছে। নিচা হালৈ আছে। ঘৰটো আমি গড়েশ্বৰত বুলি মোৰো ঘৰ এনেহেন আমিও চব বেলেগ বেলেগ কৰি পিনে অহা না চব জাগাৰে আছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে চব জাগাৰে ল'ৰা আছে। আমি সোণালী অসম নলবাৰী বৰাজাৰ আমি বিহু দল আছিলোঁ। আমি বাঙালী পাৰাত বিহু কৰি আছিলোঁ। বিহু কৰি উঠি সামৰাৰ পিছতে মানে ভাস্কৰ জ্যোতিক মাতি আছে। সিহঁতে অলপ লেট হৈছিলে। তাৰপিছতে গৈ থকা বুলি ক'লে। কওঁতে আমি যেতিয়া বিহু সামৰি অলপ চাহ তাহ খাই আছিলোঁ তেতিয়া শুনিলোঁ বোলে ভাস্কৰ জ্যোতি এক্সিডেণ্ট হৈছে। তো তাতে আমি গোটেইবিলাক দৌৰি আহিলোঁ ইয়ালৈকে। ভাস্কৰ জ্যোতি ক'ত দল আছিল কেনেকৈ আছিল? ভাস্কৰ জ্যোতি আমাৰ হাঁহি ভাঙা টিহু আমাৰ নামনি অসমৰ লেখত ল'বলগীয়া দল। মানে অনাকাংক্ষিত এটা ঘটনা। তেখেতসকলে টিহুৰ পৰা আমি য'ত বিহু কৰিছিলোঁ বাঙালী পাৰা
তাত তাৰমানে বিহু কৰিব আহি আছিলে। কাৰোবাৰ কিবা হৈছে নেকি? নিশামণি হালৈ নামৰ আমাৰ যিজনী আমাৰ নাও কটা নিজাগৰ ছোৱালী আমাৰ তাই ঢুকাইছে। এতিয়া আৰু এজনী অলপ চিৰিয়াছ হৈ আছিলে, তাইক মেডিকেলত পঠাইছে। মোটামুটি 4জনীমান হ'ব। কেনেকে হ'ল ঘটনাটো? ঘটনাটো মানে কি, এতিয়া ধৰক ৰাতি এইটো গম নাপাম কেনেকুৱা কি হ'ল, কিন্তু এই দৌৰাদৌৰ পৰা এইবিলাক এই কি আছিলে আমাৰ এই ডাম্পাৰ বিলাকৰ এই ট্ৰাকৰ যিটো আমাৰ মানে যিটো হাইৱে যিটো মানে দৌৰাত্ম, সেইটো কাৰণে হ'ব মানে হোৱা যেন অনুভৱ হয় আৰু। ডাম্পাৰ সেই সন্মুখত মাৰিছে, এই ড্ৰাইভাৰ চাইডে মাৰিছে। নাম্বাৰে মাৰিছে। ডাম্পাৰ নহয়, এইখন কি আছিলে ট্ৰেইলৰ। কিমানজন মান আহত হৈছে? মোটামুটি 11জন 10-15জন এইখিনিৰ ভিতৰতে হ'ব গোটেইখিনি। কিমান আহিছিলে বিহুৱতী মোটামুটি ধৰক দল এটাত থাকে 25-30 তেনেকুৱা ধৰণৰ।